Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka kuri ubu yahishuye ko ngo abaturage benshi ko bongeye kurushaho kuyoboka uyu murongo w'uyu mutwe. Umuvugizi wa M23 mu bya politike ubwo ni Lawrence Kanyuka yavuze ko ku murongo mwiza wa politike Alliance Fleuve Congo cyangwa se M23 ifite gutuma abasivile barushaho gukomeza kubiyungaho. Ni nyuma yuko M23 ikoresheje ibiganiro mu baturage baturiye muri lokalite ya Nyamirazo, Ishaba ndetse muri Mushaki muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibiganiro kandi kuri ubu byahuje uyu mutwe M23 ndetse n'abasivile bikaba byabaye nkuko byahamijwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike. Yanemeje neza ko nyuma y'ibyo biganiro kandi byatumye abaturage kuri ubu barushaho kugana uyu mutwe M23 cyangwa se bifuza kuyoboka ngo bitewe nuko bumvise bafite umugambi mwiza wo kubohora abaturage ndetse no gukuraho Perezida Antoine Tshisekedi. Mu butumwa kandi bugufi Lawrence Kanyuka yatanze akoresheje urubuga rwa X yagaragaje ko urukundo M23 dakwema kwereka bene igihugu ngo rutuma abasivile barushaho gushishikarira ngo politike yabo ngo busabane hagati y'ingabo z'uyu mutwe kandi n'abaturage bashimangira ubumwe bwacu kandi ngo binatuma icyizere hagati yabo n'abaturage kirushaho kugenda neza ngo bakifuza ko bakomeza kujyana muri iyo politike. Lawrence Kanyuka kandi yakomeje agira ati rero turashimira byimaze ingabo za M23 zidacogora kurinda abaturage b'abasivile, ubwitange bwabo ku kubungabunga amahoro n'umutekano birushaho kuba byiza cyane mu bice bizigenzurwa nayo. Yakomeje kandi ashimira hagize ati rero twebwe nkamwe n'ingabo zacu turimo kubaka ejo hazaza heza h'igihugu giteye imbere aho buri muturage wese azashobora gutura mu bwisanzure n'umutekano mwiza. Umuvugizi wa M23 yabivuze mu gihe kandi barushijeho kongera gufata indi migi ikomeye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu mirwano kandi yabahuje n'ingabo zirwana ku gihugu cya Kongo, ubwo ni ingabo za FARDC hiyongeraho Wazalendo, SADC ndetse n'indi mitwe yose itandukanye. Nanone kandi nkiri mu gihugu cya Kongo nahita nkubwira ko abantu bari kwibaza ikibazo ngo ni kuki ngo M23 uyu mutwe wa M23 ukomeje ngo kwigarura uduce two muri Nord Kivu ngo nta sasu rivuze. Ihuriro rya societe civile kandi zo muri teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu ziri kunenga ko gusubira inyuma kw'ingabo za Kongo cyangwa se FARDC ngo zikare ku mutwe wa M23 gafata uduce twose ngo nta kuzitesha. Mu baturage kandi batunzwa hano n'uburobyi batuye mu gace ka Vicumbi kari mu nkengero z'ikiyaga cya Rwicangirije kuri ubu ngo hamwe n'agace ka Rwindi ndakubwira ko amakuru hari yamaze kwigarurirwa na M23. Udu duce kandi n'utundi byegeranye bivuga ko ngo twafashwe na M23 nta mirwano ikomeye ngo yigeze iba. Nyuma yo kw'ingabo kandi za leta n'imitwe ya Wazalendo bafatanya abahunze utwo duce ngo bagenzura kugeza mu cyumweru gishize ngo M23 gahita ifata utwo duce. Ingabo za leta kandi ntacyo ziratangaza ku duce tundi duheruka gufatwa n'inyeshyamba za M23 gusa bamwe mu bakurikirana hafi by'iyi politike bavuga ko M23 kuri ubu ngo iri kugenzura hagati ya 40 na 90 ngo bya teritwari ya Rucuru hose ndetse yaba isatira teritwari ya Rubero ubwo ni mu majyaruguru na Warikare mu burengerazuba. Ihuriro rya societe civile zo muri teritwari zigize intara ya Kivu ya ruguru ndakubwira ko kuri ubu yasohoye itangazo ryinubira ku gusubira inyuma kw'ingabo za leta. Iryo tangazo rero naho rigira riti ati kandi agace gafashwe na M23 biragoye kugakura mu maboko ya M23. Gufatwa ko gace ka Rwende kandi nta mirwano ibaye kwasiza ibibazo muri ibi bice byose mu gihe hasanzwe ngo ari ikigo cya gisirikare gikomeye cy'ingabo za leta ya Kongo ubu kigaruwe na M23 nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Kongo. Nakubwira kandi kuri ubu ngo riri kuvuga kandi ngo bibabaje cyane bisa naho guverinoma isa n'ishyigikiye umigiri ya FARDC kuko ngo nubwo ikomeza kongera ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare ngo nta gihinduka ku rubuga rw'imirwano kandi ngo umutekano urushaho kumera nabi munsi ku munsi. Haba igisirikare cyangwa se leta ya Kongo ntacyo baratangaza kuri uko gufatwa kw'iri huriro kwa societe civile zo muri Kivu ya ruguru. Umutwe wa M23 ufasha ubwira abaturage ngusanze ko ngo uje kubabohora muri izi ngoyi. Nabwo rero kandi mu gihugu cya Kongo Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'Ingabo ukuru basabwe kwimukira ahabera imirwano. Societe civile kandi Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo irasaba Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'Ingabo kwimurira ibiro bakagera ngo aho urugamba ruri kubera. Mu gihe kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kwagura ahantu ngo zigenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, societe civile yo irasaba ngo ko hahindurwa ingamba igisirikare ngo kirwanamo. Ni mu gihe kandi ibice bitandukanye bikomeje kwigarura n'umutwe wa M23 kuri ubwo ngo abaturage bakaba bari gusaba ko izi ngabo zereka kurwanira kuri telefoni cyangwa se kurwanira mu bitekerezo no guhora bapanga urugamba batari burwane ahubwo ngo bakerekeza ngo urugamba ruri kubera. Mu itangazo ryasohowe rero baravuze bati oya kwikoreshwa ry'amayiri na gisirikare ati yo kwirwanaho no gusubira inyuma ati bya strategique cyangwa se reprise strategique bitari ngombwa imbere yo gutera imbere kwa M23 itibyo
mubireke. Ati ku bwa mbere tariki ya 11 Werurwe 2024 ati ryandikiwe igoma iyi miryango kandi itegamiye kuri leta igaragaza ko ngo abagize umutwe wa M23 bisuganya kandi ngo bakegera imbere igihe cyose FARDC ikoze mu guhangana n'ikibazo, kandi barasaba Perezida wa Repubulika ya Kongo n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kwimura icyicaro gikuru ngo cya Minisiteri w'Ingabo Jean Pierre Bemba ndetse n'umugaba mukuru wa FARDC Major General Christian Chiwewe ngo muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo amahoro yuzuye agaruke muri kiriya gice cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Naho bagira bati rero kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba mukuru, ati turagusaba kohereza byihutirwa ingabo zawe ndetse harimo na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo ndetse kugira ngo baze kuri tere kugira ngo baze barebe urugamba. Bakomeje basema imiryango itabara imbabare kandi n'abantu bafite ubushake gukangurira abandi ku gutanga ubufasha kubavanwe mu byabo muri ntambara aho bari hose, ndetse basaba abaturage b'abasivile kureka gutwarwa no kwiheba ngo ahubwo bakongera ingufu ngo mu gushyigikira FARDC bamagana umuntu wari wese ngo cyangwa itsinda ry'abantu bashobora ngo guhungabanya umutekano rusange. Bibukijwe kandi ku ruhande rw'aba societe civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru n'abaturage bose bakangurirwa buri munsi ngo gushyigikira ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo ku rwego rwo kwigarurira uturere twose tw'igihugu twigaruriwe, ngo ariko ngo bikaba bahura n'ibi bikorwa byamaganwe hano ngo bamwe mu bayobozi ba FARDC bahagurukiye gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda kwabo no gusubira inyuma nazo ngo zemeje na guverinoma ya Repubulika. Bakomeje bagira bati rero iyi myitwarire itera impaka ku isura y'igisirikare kandi ati birashoboka ko izagira ingaruka mbi ku bufatanye bw'abasivile n'abasirikare bwifuzwa na bose. Niho kandi ari guturuka ibibazo birimo nko kuba abantu bibaza ati niki kibura kuri guverinoma ya Repubulika ya Kongo cyangwa se ku ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC ngo barangize iyi ntambara. Societe civile kandi ikwiriye gukangurira abaturage bose kujya ngo mu rugamba kurwanya uyu mwanzi. Nicyumvikana ko igihugu cya Kongo kiri gukangurira abaturage bose kuko bajya ku rugamba ndetse ngo bagahangana n'umutwe wa M23 ugizwe n'abasirikare batarenze 7,000. Mu gihe kandi imiryango itegamiye kuri leta isaba igisirikare cya guverinoma guhindura imikorere umutwe wa M23 ukomeje kwigarura ibindi bice byo muri teritwari ya Rucuru, aho mu minsi yashize wigaruriye igice cya Vicumbi ukungahaye ku burobyi uherereye muri kiyaga cya Edward hafi y'umupaka na Uganda. Ngo kandi byemejwe n'umuyobozi wa sheferi ya Bwito umwami wa Bukavu kandi wa gatatu ngo nyeshyamba za M23 ngo zinjiye mu mujyi w'intamirwa ntibaye mu gihe abasirikare ba FARDC na Wazalendo nabo bari bamaze kuhava ngo nicyo bise depris strategique ngo mu rwego rwo kwirinda ko byinshi byari kwangirika. Mu cyumweru kimwe kandi M23 nakubwira ko ubu ngo yigaruriye uturere tugeze ku 10 harimo umujyi wa Nyanza n'ibirindiro bya Rwindi ahantu h'ingenzi muri parike ya Virunga hatakajwe n'ingabo za FARDC nyuma yo gusubira inyuma zerekeza i Kanyabayonga. Iyi mirwano kandi irutse kubera muri seri ya Bwito ngo yatumye abaturage benshi bahunga berekeza i Warikare, abandi ngo berekeze Kanyabayonga, Kiruhura ndetse no mu nkengero za teritwari ya Rubero. Nkakubwira ko amakuru ari kuvugwa n'amakuru avuga ko Kisekedi kuri ubu ngo yananiwe gufata icyemezo cy'uza Minisitiri w'Intebe mushya ndetse ngo bikaba byamunaniye kumuhitamo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi kuri ubu nakubwira ko ntarafata icyemezo cy'uzasimbura Michel Sama Rukonde ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Rukonde yabaye Minisitiri w'Intebe kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2021 ubwo yasimburaga uwitwa Sylvestre Runga Irukamba yeguye ku itariki 20 Gashyantare umwaka wa 2024. Uyu kandi asobanura ko ngo agiye gukora inshingano y'ubudepite gusa. Kugeza ubu Kisekedi kandi aracyategereje raporo yasabye umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS witwa Auguste Kabuya. Uyu niwe kandi yahaye inshingano zo kumushakira umukuru w'umutwe ya politike yagombaga kuba abaminisitiri kuva ku itariki ya 7 Gashyantare uyu mwaka wa 2024. Mu gihe kandi harabatekereza ko Kabuya ngo ashobora kugirwa Minisitiri w'Intebe tariki ya 10 Werurwe, yamenyesheje abagize UDPS n'abagize ihuriro rya Union Securite ko ngo icyo yifuzaga ari kuba Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite. Icyakoze Kabuya yasobanuye ko ngo umwanya wa Minisitiri w'Intebe ngo uzahabwa ishyaka rya UDPS, amenyesha abo bahuriye muri iyi nama ko ngo ari byo Perezida Kisekedi yamusezeranyije. Yabasabye kandi gutegereza iri sezerano mu kinyabupfura. Ku rundi ruhande kandi ariko bamwe mu bagize iyi mitwe ya politiki iri huriro rya Union Securite bifuza ko ngo uyu mwanya wahabwa undi utari wo muri UDPS, cyane cyane ngo ufite imyanya hejuru mu yindi myanya yo mu gihugu cyose. Ikinyamakuru Jeune Afrique kandi cyagaragaje ko ngo mu bashobora kuva mu Minisitiri w'Intebe wa RDC harimo witwa Jacques Meshabani wabaye umunyamabanga mukuru wa UDPS kuva muri 2011 kugeza muri 2012, no kuvugana ikinyuranyo cy'umwaka umwe. Akaba n'umujyanama wa Kisekedi muri politiki n'amatora ndetse na perezida wa komisiyo ihoraho ishinzwe amatora mu ishyaka riri ku butegetsi. Bijyanye nuko kandi Shabani akomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ikinyamakuru kandi kigaragaza ko ngo bishobora kumuhesha amahirwe yo guhabwa uyu mwanya
akazagira uruhare rufatika mu kugahagarika intambara y'ingabo za RDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Undi kandi uri mu bahabwa amahirwe n'uwitwa Fabien Mutombi kandi Kato ukomoka muri Katanga, akaba ayobora sosiyete ya CNCC ishinzwe imihanda ya gari ya moshi. Ashobora guhabwa kandi uyu mwanya hashingiwe ku kuba ngo Perezida Kisekedi kuva yajya ku butegetsi muri 2019 aho habakomoka muri Katanga. Abandi bashyirwa ku rutonde kandi rw'abashobora guhabwa umwanya barimo umuyobozi wungirije w'ibiro bya Kisekedi ushinzwe ubukungu n'imari, ubwo ni uwitwa Anderero wa Meso Judith Sumirwa usanzwe ari minisitiri w'igenamigambi, Nicolas Kazadi ushinzwe ari minisitiri w'imari na minisitiri ushinzwe imirimo ya leta Jean Pierre Rihau. Mu gihe kandi Kisekedi yarenze amaso UDPS Daniel Mokoko Samba wabaye minisitiri w'ingengo y'imari y'ubutegetsi bwa Joseph Kabila, ubu akaba ayobora ishyaka rya Yuko cyangwa se Union Congolaise riri muri Union Sacrée, ahabwa amahirwe menshi yo kwegukana umwanya wa minisitiri w'intebe. Samba kandi ni umwe mu banyapolitike bafashe Kisekedi cyane mu gihe kandi yari muri gahunda yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, kuko ni umwe mu bagize uruhare mu gutegura iki gikorwa. Inshingano Yukabo yahawe kandi yo gukusanya amakuru ku bagomba kuba minisitiri yagombaga kumara ukwezi kumwe, ariko kwarangiye ataratanga raporo. Namara kuyishyikiriza Kisekedi kandi azasuzuma ashyireho minisitiri w'intebe mushya ashingiye kuri raporo azaba ahawe.